sahabat-sahabat, kali ini kita sampai di perkebunan saya yaitu oke, ingin tahu keseruannya. Buahnya inilah pondok di perkebunan saya. Yes, kali ini kita akan kebun lihat durian. Seperti ini kebun saya. Suasana di perkebunan kampung Kaya Dapur.
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Alhamdulillah. In my thoughts obsession, Ada I yang will not stop, no, I'm never second guessing. Dua I yang got a jatuh. God complex. Haters love to hate, but I Tiga. never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. Guys, I'll take all the ini pressure like I'm ada facing tiga this durian yang test. jatuh. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Oke guys, untuk hari ini konten kita hari ini, mungkin konten ini konten yang paling membosankan bagi penonton, akan tetapi saya akan menguploadnya di podcast ini tidak menetapkan konten apa saja. Yang penting konten ini tidak mengandung unsur sara, pornografi dan ujaran kebencian. Mungkin bila kesempatan saya akan mengupload video yang lebih menarik lagi. Diakhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.